Nini apartment hamlen along health mela ke pangcheng. ASDC penthere po inko na truck arni dipu along armu ke ceklang apan arni ke hot. Dongka muka malong sonthom alam pen rongkhang education block amai kangni. Prime time berta long panili berta thanbang thare harmony be non berta ton pan arjuik tha. Health and Family Welfare Department Karbi Anglong Tunmos Council pen chepate piponsi Hamren Sub Divisional Hospital along Nini apartment health mela mate akejoy pen sekelang pini therini pai crate thok arni pen pangcheng pon tanglu. Adapor phai kewa por malom pen em rup sing teron pen milur ki kai pensi bangso health mela pangcheng ponlo la so phi em teron pen mai chi phain pu ponsi radamai pipadu pontu mai long health department pen joint director kareng rong pipi Hamren constituency MC Mongol Singh Timung Richard Hanse Johnson teron Krishna Prasad Sharma pen danglong ongdung ke thegi dinga tum chitong dun mai long ke phalu hia tum pen lam thiar ju jia prang yoga pen ok prananat ka chirap do pu pen ka chitong dun arat angno yoga paklang pon mai ju phi pharo kachitong dun arwala tum pen se chilang dun rinti alang li tum pen chihu chipura hut karing jia tengke laso hospital along arniwang amat ke mesana doctor kabedera joksi pini ningke thepen doctor ke me dawai ke me long dun jimene pu pen si sera chilang dun rinti loposi chathan kat news sapherang ke hundor kro hamren pen nangke lobiota Atuno State Demand Committee pen there po inko ra truck arni dipurong supi along armu kacheklang mate mass demonstration kepaduji. Laso alam there po kre truck arni ASDC sa hem along kepadu birta ke pangdak maya along si songa maipu Holiram terang Karbilo Charlie asong maipu Samson teron KNCA konchunbang Mirina BP atumpen birta ke phang aphan than bachini. Autonomous State Apartment Deputy Commissioner Ali Deng pen Prime Minister aphan song pen pinpur alo pajir ponji puta songja po atum birta maya along pacheta. ASDC, KSA और KNCA मिली এটা প্রেস কনফারেন্স কৰিছো এই প্রেস কনফারেন্স কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা দুখন এই দুখনৰ ৰাইজক যোৱা বহুত কেইবা দশক ধৰি বিভিন্ন চৰকাৰে দিল্লীৰ চৰকাৰ আৰু দিছপুৰৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণে বঞ্চনা কৰি আহিছে ঠক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে আৰু এই জিলা দুখনৰ ৰাইজক যি যেনেদৰে প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে ইয়াৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আজি যথেষ্ট সচেতন হৈছে আজি গম পাইছে যে ইয়াৰ আগৰ যি কংগ্ৰেছ দল আছিল শাসক আৰু বৰ্তমান যি বিজেপি কাৰ্বি আংলঙত থকা কাউন্সিল অসমত থকা ৰাজ্য চৰকাৰ দিল্লীত থকা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ এই তিনি চৰকাৰৰ বিজেপি আগৰ কংগ্ৰেছ লগতে আৰু বহুতো সংগঠন আছে যিবিলাক সংগঠনে কি কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও জিলা দুখনক অট'নমাছ ষ্টেট বা ছেপাৰেট ষ্টেট দিব লাগে বুলি বিভিন্ন ধৰণে কৈ আহিছে কিন্তু সেইটো আচলতে এটা প্ৰবঞ্চনা West Karbi Anglong Dongkamukam Ramrong PLP School along Sonthom Alampen Rongkhang Education Block Amai Kapado. Mai along Surhinila Greener Cap Anikan Arko AC Angbong Thanbang Amuke Papleng Athanbang Atumpan Chipadipon Rongkhang Education Block Arlo Usomarapan School along Men Ketap Kep Ong School Management Committee Lepen Usomara Pia Popen Thanbang Angbong Kachingri Kachedona Puthak Mai along Kachingbai Pasikdam Thanbang Asai Kam Hakim Rong Pipen Chenglok Pen Ana Thanbang Atum Mai along Chitong Dun Renti. Non malam sapor phan dina pharman birtamu inton ponik sina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব कांच वाटर और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का ओइ लागे ahiring tangrak anlo ongdunga tuma pran ki dam ta du u ta haipo nonjong itung geham bich kim je phansi ji tham bom lo nang ki prai tu duk lo
nilita hemgimi kimbomlo sita lahaya lamben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidundo athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lage texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selampon lo. La si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. La sinang tum Arniwang kenang sot kecuason la pentesri alang hiti kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang tharwe alang Teso alang, keco ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mupi putot bertalong wangtulo Mahamaya constituency angkang dongmoka hawar along therini phai krepo ajo tomon arbe ke thipik ajok rehingame thengpi thengprang lapen ong dung ason kana hoka berta kat news along berta nangli Dokmuka hawaralong therini phai krepo ajo apor tomon ari ke pen pena anason kana hok theolo tomon ari ke the ahir kang tang ong thengpi thengprang kowe lothiarong hem mirhing pen chenglok pen anason kana hok dolo dokmuka kachuri rong pi arong along labang so tomon ke the pen ke do hemanta tomon japilap lo puse birta long la so jok ke do ke thaga phan pena an kasik sak che tong nang rin ti lo poda kisung ke phwa bang photum pen ningje Karbi Anglong Autonomous Council CDM Tulunam Long Hangpen Kaping Khat Ateng Pen Thereni Phai Krep Ho Arni Kang Sang Opor Karbi Anglong Autonomous Council Abitung Atum Dipu Stadium Ground along Kikim Kerang Bom Adim Kahungridang Difu Stadium Ground Kikim Kerang Pon Adim along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rong Hang Kaping Khat Ateng Pen Karbi Anglong Autonomous Council Abitung Atum Kahungridang Labangso Kahumridam along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Harun Singh Be, Iamatum Amar Singh Tiso, Jokot Singh Ingti, Pradip Rongpi, MSCatum Ram Singh Timung, Pavitra Rongpi, Mongol Singh Timung, Dor Singh Ronghang, BJP EKADC Yuwa Morcha, Harlong Bi Ingti Pen Chenglok, Keteke Dengatum, Humridam. Alang Litum Kahumridam Ahud. Difu Stadium Ground along Kikim Kirang Arpukedo Contractor Apan, Chetong Tekangsi, Apora Tengpen, Kipatang Japan, Pachini Tekang, and Parta, Kikim Kirang Mesen Pen, Kiklem Poncha Panta, Pachini Tekang 2. Prime time berita Bangla Ponsi Kang Ton Ponigla Langit Bom Thakat News Channel Dumi Thakme Kurwang Thu